Hi guys, ukhila wekhosi bafethu. Bafethu ngila ngenza le video lena mayelana nale game le bekhona Polokwane South Africa idlala neLesotho. Bafethu angisumuntu ovamisile ukuphendula abantu angisumuntu ovamisile ukunaka ama comment ukuthi athini then ngibuye ngizophendula. Guys, ngenza ivideo lapha yana ngihluthukile ngikhuluma ngocoach weBafana Bafana. Manje namuhla like ngiyezwa like izindaba like ukuthi no killer wrong ukiller wenzani. Okay, ni right ukuthi ningijudge ukuthi ngirong, but yaningenanga enhlizweni yami na checka ukuthi ngifila njani mayelana no coach weBafana Bafana makakhuluma iKaizer Chiefs kabi. Bafethu as ukiller bafethu kunama feelings iKaizer Chiefs ngiyayithanda bafethu ningizwe kahle. Angisho ukuthi lento le engiyenzile i-right, angiyipromote, but as umuntu onama feelings umuntu ohluthukayo ngisithole sengikhulumile bafethu angiboni into kumele ngiyoyicolisa kucoach weBafana Bafana uma yena angakacolisi ngokukhuluma iKaizer Chiefs kabi. Nama yikho into engayicolisa. Ibrand yakhe inkulu udlula le yami. Kungakho naye mele alide by example. Bafethu mina ncese kini ngiyacolisa kakhulu ngoba mhlambe ngiveze le side leli lakhile ningalazi ukuthi makahluthukile ubanjani. But guys, ningizwe kahle, angeke ngize ngicolise ucoach weBafana Bafana, never ngicolise coach weBafana Bafana. I-team yami iKaizer Chiefs akayikhulumi kahle. Mina anginandaba mangabe thina ama-supporter sikhulume amaqembu wethu kabi, angina stress, sonke siku level A1 sa support. But umuntu olephezulu omdala like umuntu ophethe then uzokhuluma ilento zani iKaizer Chiefs kabi. Ulethani laphana sineyingane ezincane esifana nabo Shabalala, bomfundo Vilakazi, boDuba, baningi nje lapha yana abantu abakhona. Ngintshela ama player wonke weKaizer Chiefs uwafundisane, uwanikane. Yini lento oyakhayo mawuzobo uzokhuluma ngeteam yabo kanje. Naba benzi ngamasibomu ukuthi iKaizer Chiefs ingaperform kahle njengoba nina nihlezi nithi ayiperform kahle. Nabo iyabadla lento. Abanye bakhona basahambi nakahle ematown ngoba bayazi ukuthi laba vela khona bayathukwa kwenzeka yonke lenyakanyaka. But as abantu abaziwayo kumele baprotect abafana abancane, but yibo abaphinda futhi abakhuluma abafana abancane kabi. Mina ngisho ukuthi iKaizer Chiefs yenza kahle, but ningasikhulumi kabi abantu abaphethe. Anginandaba nani ma-support, ngiyakhuluma konke nikuthandayo niyangijaja, angingenanga nasenhlizweni yami na checka ukuthi ngifila njani. Into niyazi ukuthi ikhila colisa uthuka umuntu omdala. Ekhaya mina bangifundisile ukuthi ngihlonipha umuntu omdala umuntu omdala ngiyamhlonipha futhi but ngihlonipha umuntu omdala ongihloniphayo. Guys, gini ma support or gini balandeli bamaqembu, I'm sorry. Lo sorry wami lo awuyi kucoach weBafana Bafana. Ningizwisise kahle. Angicolisi kuba kucoach weBafana Bafana. Colisa kini nina eniyibonile lento ukuthi yimbi. But kuba yena ucoach weBafana Bafana uyayideserve. Uyayideserve. The day azabanga deserve guys. The day azoyekela ukukhuluma iKaizer Chiefs kabi. Uzoyeka lelo langa azokhuluma ngeKaizer Chiefs kabi. Azi ukuthi le team le sayithanda. Le team le mina njengami ukhila ngiyayifela.
So guys, ngiyanizwa abanye benza ama-video bakhulume ngoKhila, aKhila wenze kabi. Into ebuhlungu bafethu emoyeni wami i-one. Kunabangani abangani bami lana babonile ukuthi uKhila ukhulume kabi ngecoach Bafana Bafana la ngaphiki khona. Understand? So as umngani wami unamanamba ami uphelele nje unazo izinto zami. Why ungangifoneli ungitshele ukuthi Khila lana ayimara umoshile kanje then mhlawumbe ngizothi hayi mfethu hayi uthi ngenze so kuze ngilungise la ngimoshe khona. Not ukuthi uhambe uthole i-live maybe ngivula i-live then uyafika uyakhuluma then wena uzibeka nje ngomuntu omuhle or kanjani nakhona ngale angeze sifane. You understand? So ezinye zezinto azidingi nokuthi mhlawumbe uyongikhuluma kuma media while unamanamba ami ngilande straight eKhila kanje mhlawumbe sobonisana as brothers mfethu hayi so hayi ngiyakuzwa lapho hayi kanje ngizokwenza so mhlawumbe ungibonise ukuthi ngenza njani. Abanye benza ama video ngami hey Khila hey ungiphocile hey umuntu omdala yahlonishwa in wena mangabe lento le engizwile mina the time ngihluthuka ngikhuluma kuwe azange ifike mhlambe wena bone control ukuthi uyiz control ungangijudge mina ungangijudge and ngifuna ukutshela like ukuthi mina like the way ngihluthuke ngakhona ngakhuluma lento engikhulumile angisho ukuthi ngijudge ungangijudge and njengoba ngisho futhi ukuthi angeke ngize ngiyokuxolisa kucoach Bafana Bafana into engicolisayo ngicolisa kini nina kini efike yalenda kabi but mangabe ilendele kabi ucoach Bafana Bafana kunandaba nami le indaba azikhulumayo ngeKaizer Chiefs sifika la kimi zilende kabi mhlawumbe omunye angaba nendlela ukuthi aporishe ukuthi kuye zilenda kahle or kanjani kimi zilende kabi mangabe le nakuyilende kabi hayi azilime zetsheni njengoba nami vele kulende kabi bafethu and mina bafethu ngizonda lelanga leli nje okwaziwe ngalo ukuthi kunoKhila wekhosi the time abantu bazokwazi ukuthi kunoKhila wekhosi ngoba like bafethu nginama feelings nami ngumuntu nginama feelings ngumuntu bafethu ayikho into engizayo nginama feelings bafethu ngumuntu nami umuntu makhuluma kabi ngeKaizer Chiefs kuyazwela enhlizweni yami so kokhuluma kabi umuntu ngeKaizer Chiefs umuntu ophethe bafethu hayi sorry bafethu but kucoach Bafana Bafana ngeke ngize ngithi sorry ngiyabo danko.